Kaniting aldo, mi pipunta mo, ban pagmasusyan ya ing banal a Eukaristiya, ban pasalamatan ing Ginoo king kalam ning pangapari. Mitmong tula, saksyan tamo ing pangaordin na ning kapatad tamong diakono, Ireverendo Omar Nino Vitug Defensor, antimong presbitero ning banal a kapulungan, apanimunan ning lubos kagalang-galang Florentino G. Lavarias Didi, Arsobispo ning Arkidiocese tamo. Kambering pusong pasalamat, talakad tamo po para king dalit a pamuklat, ampon prosesyon panlub. Kristo maglakbetangan, king dala na papunta king iba, maging sala king balayana, king lagyo ng Kristo siktang bini, amanunayang kekatang yatad, pasyagking bye, amanut dapat. King lagyo ng Kristo, lagyo ng Kristo, Jesus, Domino,
amigtagumpe king kamatayan, banbayong bye akam tantamu. King lagyo ng Kristo, lagyo ng Kristo, Jesus, laudate Dominum, omnes gentes, laudate Dominum, exsultate, jubilate, eranos Domini, omnes gentes, laudate, laudate Dominum, omnes gentes, laudate Dominum, exsultate, jubilate, eranos Domini, omnes gentes. Meki batamu king kayaw sana, bansumuyo tamu karing sabla, maragul man o malatiman. King lagyo ng Kristo, King lagyo ng Kristo, Jesus, laudate, laudate Dominum, omnes gentes, laudate Dominum, exsultate, jubilate, eranos Domini, omnes gentes, laudate, laudate Dominum, omnes gentes, laudate Dominum, exsultate, jubilate, eranos Domini, omnes gentes. Kinakinig pa ang anak ang po ng Espiritu Santo, Amen. yung kapayapaan ng Ginoo, mantabi kay. At keka ang timurin. Kalugarang kong kapulungan na ng Diyos, mangat mong tula, pagmasusyan tayo iting Eucharistia, at mausta mo kay pa, ban panwana ni, iting katang pamitibon, king kapamilatan yung pamitubod na king banal na Espiritu, anong nuing kapatid mo, i-Reverendo Omar Niño Vitug Defensor, bitagulaling niya king kasiwan, antimong presbitero. Habang pagsadyan tayong pagmasusyan ng misteryo ng lugod ng Kristo, tanggapantala rin kasalanan tamo, at manikapu tamo king Ginoo, manakatang patawaran at layon pasiknangan. Amin ang kuking Diyos sa mapamakalulo, At kaya kayo kapatad, ing mi kasala kung lina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king maya pasukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinita ipanigapu ko kang wana Mariang kapilanman Virhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos aginutamo. Yung Diyos sa lubos mayupaya, pakululuwa na katamo. At yung papataw na rin kasalanan tamo, idala na katamongan sana, king Bie Alanganga. Amen. Papa
excelsis Deo. At kinyato kapayaman ka rin taong kayang kaluguran. Inong Diyos, sariling banwa, mayupayang Diyos at ipa. Sasambanda ka, pasalamatan na ka. Pupurian na ka, maulinin ke kang ligaya. Ginoong Jesucristo, bugtong ng anak, hingin pa. Ginoong Diyos, Kordero ning Diyos, ikang milalakoking kasalanan ninyato. Pakaluluan mo kami, ikang makalugluking wananin pa. Ang kapan mo'y panalangin in excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo. Muling ikang bukuting banal, ikang bukuting ikang bukuting tabatas kataasan, Jesucristo. Naguming Espiritu, banal, ing ligaya ning Diyos Iba. Manalangin tamo. O Diyos sa kinumi, amig kalob keng kasiwan na ring pari, ban panimunan ang buong tabayanan ding balayan mo, pagkalob mo kaniting diakono, a pinili mo ngeni king ganakamo, ban sumuyo anting presbitero, ing sikanan ban manatili king pamanuki king kaburian mo, ban king bi ang pampamagobrana, harina na kang kaligayan kang Kristo ay anak mo, ang mabibiyang pamagaring kambe mo, king kami itong aning banal espiritu, Diyos, manggaman, king alangan ka. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta,
Onas. Misa na yaldo, ing ginumig salita yakang Onas ay anak ng Amitay. Nga nang sinabi, mibangon ka, munta ka Ninive ing syudad amaula, at ipayabot mo karing tao ka rin, ing makalingad ka ako, ing karokan adaptanda. Dapot Ionas, king nasa ng takasan ing ginu, migayak yang munta Tarsis. Linuslos siyang papunta Hope, at karin natin yang disnan na barkong papunta Tarsis. Beyara na ing pasahin na, at sinakaya kambeda ring tripulante ning barko, bang maglayag papunta Tarsis. Ano no naisipan, ing mirayuya king ginu. Dapot ing ginu, bignos na ing masikanaangin king libutad ning dayat malat, at mi kabangyong emo nanusikan, ang gaking menganib yang mityab ing barko. Ding tripulanti, menga takutan la. Ating balang metong karela, minaos siya king sarili ng Diyos. Melaos, penugsera king dayat malat, ing miyaliwang karga para kayan niya ing barko. Samantala, Ionas naman, tinipaya pala king kakilub-kiluban ning barko, at migkeraya ka rin, at mi patudtud yang manyaman. Ato pa niya ka rin ning kapitan ning barko, at ginising ne, nga na kaya. Hoy, bakit akakwa mo pang mi patudtud manyaman, busal na ning antikaniting panganib? Mibangon ka ken, maus kat manyat saub king Diyos mo, may kadya aga nakatamong lunusan, at nakatamo paboreng mga mate. Ding tripulante ning barko, ngarang mi sabi-sabi, mipapagalaswerdi tamo, bata mong akit nung nino ing sukat mi palsalanan, king pangaras nan tamo kaniting panganib. Makanyan pin ing depat da, ating mituran king pamipagalaswerdi, yapin Ionas. Inyangarang kinutang kaya, sabian mo kaya kami, nano ing daraptan mo keti, nuka makabalen. Isano ing bansa, apenibatan mo. At may kibat te Ionas. Metong kong Ebreyo at sasamba ko king ginu, ing Diyos ning banwa, aginawa king dayat malat at mamala. Sinabi na pangonas karela, king tatakas yapin king ginu. Inya nga baluda ring tripulanti ito, tiblan nala ning maragul at takot at ngara kaya. Nano ing arapat dapat mong yan, nano ngeni ing sukat ming daptan kaya ka, para patok nangan iting kaniting sigwa. Pablasang mitatas alang patugot ing alon, at misusubi ing alimbuyo ning dayat malat. May kibat te Ionas at ngana, sulong, sakluluan nyo ko, at iyugseyo ko king dayat malat. Kanita toknang neng malimbuyo ing dayat malat. Balo ko king ako ing sukat palsalanan king pangaras nanyo, kaniting masikanasigwa. Ding tripulanti, pigisan daing sablang sikananda king pamamagse, bareng pakikwanan ilapit king mamala ing barko. Dapot alala mo rin apalyari. Uling dayat malat, laluyang melimbuyo, king masikan ayangin. Inya ngara kanitang kinlis, king ginu. O ginu, emo kami sana paparusan nung utangan ming biyana ning taong ini. Emo kaya sana papatanan king salang pamakamate, king metong a taong alang kasalanan. Ika ginu ing mikapasari kaniti, at depatan mo ing isipan mong atsu king matulit. Telan de kanita Ionas at sakare inugse king dayat malat, at meraton yang bigla ing dayat malat. Panakit da kanita ring tripulanti, mi tablan laking maragul at takot king ginu. Migdaon lang ayin king ginu, at may manatalang sumuyo kaya. Tilduning ginu king metong maragulasan at yokarin para iakmul
Ionas. At Ionas may natili ang 3 aldo at 3 bengi, kilub ningatyan na ningasan. Kilub na ningatyan ningasan, Ionas may nalangin niya king ginung kayang Diyos. Inginu, inutos na kanita king asan, ingisuka na Ionas keta king pasigan. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Yaing ka na kung sulong, iyakabot ing kaligtasan ko, king panganib. Ingatan ako, ninupa at nanupang itakutan ko. Iginuyain ka na kung sulong, yakabot ing kaligtasan ko, king panganib. Ingatan ako, ninupa at nanupang itakutan ko. O Ginoo, pakirang daman mo, ingaklis ko, tingiran mo, malunos ka at pakibatan mo ko. Umekakeni king puso ko. Iginuyain ka na kung sulong, yakabot ing kaligtasan ko, king panganib. Ingatan ako, ninupa at nanupang itakutan ko. O Ginoo,
Pamamasang iba't king kadwa ng sulat San Pablo, king kapulungan karin Korinto. Aliwaing sarili mi ing panaral mi, nunay Kristo Jesus yung panaral mi antimong ginu, at ingke kaming sarili, pakilala mi antimong talasuyuyu, alang-alang kang Jesus. Ing Diyos asinabi, king busal ning dalumdum, lunto ing sala. Ya naman ing Diyos ababies sala, king kaisipan mi. Banyas laganan la, king belwan, tungkol king kaligayan ning Diyos. Kaligayan asaslag, king lupa ng Kristo. Inganti kaniting pibanjan, daralamiya, antimo waring karing luna na nakapsa, ban makilalang masala,
kinging antikaniting makanyan-kanyan na upaya, king Diyos manibatan at kaya kami. Makapadukot kaya kaming yayaliwang kaligaligan, dapot eke bitasang mabibigo, agyang alaking akakitalunas karing problema mi, nakiyaman milalako pag-asa. Dakal na rin kasalang alulupig kaya kami, dapot kami bitasang kawawalan kakaluguran, maralas kaming manasakit, dapot era na kiyaman alilipol, kapilan man at nuka rin man, daralami karing katawan ming may na ing kamataya ng Jesus. Ban kanita ing biena milantad naman king katawan mi. Wa, kabang mabiya kami, minganganib ke aldo-aldo king kamatayan. Alang-alang kang Jesus, ban kita king katawan ming matbud, ing biena ng Jesus, masalayang milantad. Nanupata, kabang tatalab ing kamatayan ke kami, gugusal naman ke kayo, ing biye. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Talakat tapo. Era na kayo, awsan pang alipan ko. Awsan da kayong kakaluguran, uling pe pabalo ko ke kayo, ing sablang abalo ko, kang igpa ko. Ingginu manatili ake kayo. Pamamasaking maya pabalita, agpangkang sanwan. Pepakit yang pasibayo Jesus karing alagad, ket aking pasigan nin dayat malat ning Tiberias. At ikeni pangapalyari, Simon Pedro, Tomas sa Meyaos Kambal, Natanael at tao ka na Galilea, ring anak ng Zebedeo, at ding adwa pa karing alagad ng Jesus, makatipon la. Simon Pedro nga nakaring kayabe na lumigo ko. Tuki kami keka ngara kaya,
Meko lapin at sinakela king bangka. Dapat itang kabukas sa ita, ela menikwa nanuman. Inyang saslag na ngaldo, hi Jesus at yung pasigan malapit kindanum. Dapat ding alagad, era balo king ya hi Jesus. Minaus siya karela, o anak, atin kayong ara ka paasan. Alapong bitasa ngarang may kibat. Nga nakarela, ibaldugye ing lambat yu kimbanda ng wanan ng bangka at atin kayong akwa. Bildug depe ning lambat, menikwalang tutong dakal laasan. Inya era asaka-saka king bangka ing lambat. Ing alagad apakamala ng Jesus nga nakang Pedro, yapin ing ginu. Kabud dimdam ng Simon Pedro king yapin ing ginu, dimput ne ing balabal na at belabal na king katawa na. Pablasang kulang namo ing lubas siyang lubos at linundagya king danom. Ding aliwang alagad sidsad deng bangka, guguyod de king danom ing lambat amipnungasan. Ela binang marayo king pasigan, antila mong mga dinalan ayarda karayo. Ing maya pabalita ning Ginoo. Papurihan ke ka, O Kristo. Lukluk tapo. Lumapit ya sana kay ning harapan, ing magnasang miordenan ng timong presbitero, Reverendo Omar Niño Vitug Defensor. At siyo po Kenny. Ing rektor ning Mother of Good Counsel Seminary, Irreverendo Padre Victor Nicomedes S. Nicdao, ipresentane ngeni ing maordin king arapan ning Arzobispo at arapan tamo antimong banal a kapulungan ning Dios. Lubos kagalang-galang ay pa, ingindong Santa Iglesia, adwana po, ing ordinanye iting kapatad tamo para king kasuywan antimong presbitero. Pero pa dapat siyang iordinan. Kay ba't na po ning masusing pamanyuri, busal ning kapulungan ng Kristo, at king rekomendasyon da po ring mga siwa, king pangayubog na, patutwanan ko po, ing mayakit yang karapat dapat. Manalig king kasaywanin kin ng Diyos at ita na pagligtas tamong Yeso Kristo, pipilinan kay iting kapatid tamo para king tungkulan ang pong kasaywan ang timong presbiter. Antimong tanda ning pamananggap tamo kaya, pasalubungan tayo pong masikan a palakpak.
King banwang iti, ingapong Ginoo, benedisyonaning Santa Iglesia, lalo-lalo na yung kakatang Archdiocese at Longpari. Yan po. Reverend Omar, Reverend Christian Ray, ang po Reverend Arjan. Ating mumunang mayor din ng Karela, yapin, Reverend Omar. Nyacho tamong ni Kenny, abe-abe, yampang, iting kapasalamatan king Diyos. Uling piniline, ining kakatang kapatid. Pasalamatan tayo mo naman, Yapong Omar, ang po rin kayang pamilya at kamag-anak. Kami na rin sablang minantabi kayo, lalong-lalo na rin kakatang formators, King Seminary. So pasalamatan tala mo naman. At syempre, buri ko lang na maragkat, din ka na akong kapatid na pari, na tiyuta mo Kenny, let us take this as an opportunity to renew our commitment, priestly commitment to the Lord. At lawantaya mo naman ini, metong yung pamikatagon, bani pa siya tamo yung kakatang masaya at matulang pamananggap kining kakatang kapatid maging pari. Okay? At siya kayo nga po, at siya kayo ngeni, at king Lagyuyo, iyapong Vic nandin. Ito niya po sinabi ka ako, king Lagyuyo, king kayong adwan, ing mabilog a Santa Iglesia, ikayo pong ketawan, at yung ngeni adwan yu, ing ordenan ke, ining kakatamong kapatid, ban maging pari. Totoo po ita, adwan yu pen? Adwa lang atang makiburi, brads. Bala ko mo sana nandin, bilib na laki ka. Eka pa man may kiba, papalakpakan na ka nandin eh. So, tiyo kayo po kini, adwan yu, ing ordinan ke, ining kay katamong kapatid. O ba't po kapilaned ako kuko, nang ka rin ko makibat. So, Apong Omar, talakad ka, tandanan mo larelo para rening manyad may ordinan ka. Len mo langan din. Banda po tang mga ilang kasaw, balo mo lalo pa rin kay kalapitan. Okay. So, adwan niyo po ing ordinan ke. Nya pinadwan niyo para bang kanita sumuyo ya king Santa Iglesia. O ining sangkan, abe-abe kayo po keni, abe-abe tamo. Ing ordinan tayo, o mi ordinan niyo ing kapatid tamo, bayang sumuyo. Sumuyo ya king kayang Santa Iglesia. Sumuyo ya kay katamo. Binitasana po kanako nandin ang kakatang rektor na Reverend Omar agyo na pong sumuyo. Alang balakid, alang sumbagal, kaniting ordinasyon na at least up to this moment. Kung mo po balo po atin pantatagal. So, ala pong kukontra na So, adwan tamo, may ordine niya, bayang sumuyo. So, Apong Omar at Suka Kenny, and you will be ordained for priestly service. Ne? At yung katamong formators ki seminary, niya pong ordinan da kang bayo, ordinan deacon, they assured me, agyo and you are willing. Ito naman sinabing, talagang makasadya na kang makasadya. Huling ala naman talagang makasadya. Kapag mabibiyeta mo, there is always that aspect of ongoing formation. Mayari ka kay seminary for how many years, but that is just the initial formation. As you go through life as a priest, ongoing formation started. Okay? So, Chuka Kenny, para bang kanita, sumuyo. And what is the essence of our priestly service? Nung pigunaman ting ebanghelyo, akite ka rin, ing peka sustansya na, ning kakatamong kasuywan, king balayanan ng Diyos. Tindamtamo na makanano yung apong Ginoo, pepakit siyang pasibayo, karing kayang apostol. Ing ginutayo sa Kristo niya sinubli ang mebye, mas malapit siyang malapit karing kayang apostol.
very, very intimate in kayang presensya. Mupin, ulingin kayang presensya ay nakalupan ng dati. Yung mga ilangan ngini, apining kasalpantayanan, bareng akit. Nyasat pe pakit na ini, another opportunity for them to encounter the Lord. Anya sinabi ng Pedro, manasan ko nga na. Sinabi ratuki kami, ara. Kung balo nung bakit tinukila, siguro po tatakot lang naman lalang kaya, eh. Siyempre po tatakot, buri mo, takatakiki ka naman, eh. So, tinukila, menasan la. Muna nga lalang ikwa. Jesus sa tsuya kindalampasigan, ikide, pero era kilala. Ede kilala. Pero inutos nila, kanya nga balo ng Jesus sa lalang ikwa, ibaldugye, yung kayong net on the right side. At manikwa kayo. Kapna mo Pedro ay yakinon trang. Nune, may mintuya. At anyang mamintuya, lingkas la rin dakalayasan ay kwara. At anyang ikit na ini, ning kaluguran ng disipulong Jesus, sinabi na, it is the Lord. Tirune, ing apong Ginoo. Para kanako, this is the essence of our priestly service. When we point to Jesus, when people become aware of the presence and the work of Jesus. Pero bayo milyari ni may mintula pa. At anyang mamintula, ikit da yung presensya na ning apong Ginoo. At ining pinili mong second reading, ought to remind you always na nandin din damtamo no makananong sasabihan ng Pablo, second letter to the Corinthians, it is not ourselves that we preach, but Christ. O yan, yang peka maulaga. Baluta mo, malatita mo pa, as nakasikan, ing bibidaya ing sarili. E kung balo no kanyang malatika, potang pakit na nalaring grades yun, kung adwaning kapatid mo, potang misa sa pawang ka. E pa no ring grades na ring wali mo, puro lang mangatas. Sabihan mo man, ay ako biyasa kung magkanta nga mo naman. Talagang ikabisang misa pawen. Kembiyeta mo, itadanasan tamo. Etabisang misa sa pawen. At hanggang dinala na kang formation, at yung pamurin ito. At yung pamuring latak-latak, naburita mo, ing sarili, yang may bando, ing sarili, ing sunlag. Akit mo yan, na napota ngayon, bayo ka, bayo kang pare. Siguro during the time na mag-serve ka sa deacon, panamdaman mo na ito. Lalong-lalo na, kareng may ngalabasan po tangag ka, may kan talk. Mapapuy kayo o pating pari may magsalitang makanyan. Medyo bala mo sisikan na kalut. Pero importante, go back to the second reading for the day's celebration. Okay, acknowledge ining pamangilala rin tao, but always believe that you are doing this for the Lord. It is the Lord. Okay? It is the Lord. Kung kang gagawan, it is the Lord. Okay? Potang manaral ka, lapitan da ka rin tao, mo, kasanting na po ning homily mo, duwayang oras pin-repair ko yan. Atin tukso branch. Okay? Keng sarili. Just beware. Beware o ba't din tao inawad da kang biordinen. Bansumuyo ka. Ang kikakang kasiwan, parati mong paga nakakareyala at siya nga pong Ginoo. Parati mong paga nakadsopan mula, akit din pamagobrana ng apong Ginoo. Pero malalagwa, yung panaral me, yung apong Ginoo. Then kaya ting miras, itang you will be selective. You will be selective nung kanino mo dala, nung kanino mo ibiye, ining payabot ng lugod ng apong Ginoo. Tandaanan mo, minsan ating may asawa, mga black kaya ining babae kaya,
ang kanyang Mateo. So, mira siya kimbanwa. Ngini, San Pedro, welcome, nga na kaya. Pero bayo kalungob, nga na, spell me pa mo yung password. Nga yung password, love, ano San Pedro. L-O-V-E, ano ng babae, welcome, pepaluban. Makukusagli nga na San Pedro, di ka na pang magbante. So, makanyan mo sabihan mo, kutang may karela, pa-spell mo yung password, love. Sige po nga na. So, datang yung detang lulub, kutang na spell the password by Camilo. Love. L-O-V-E. Sige. Kasagri mo pala nga na. Uneng, minsan, atin daratang marayu-rayuya pa, kilala kayo daratang ini nga na. Yapin kayang maya payasawa, meteyarin. So, palubya. Palubya kimbanwa. Kanyang mirasya, kilala ni, loan mo talaga'y swerte, nga na. Loan mo na yung swerte. Ikaping magbante pala, nga na. So, easy, nga na. Not so fast, nga na rin babae. Spell me pa mo, nga na, yung password. Okay, nani password, ano? Czechoslovakia, nga na. At kaya minaliwaya kitang. Kasi ito niya sakit loob. Kining ginawang matsura kaya. Palagay ko yan yung sangkan nung bakit kayong first reading, Jonah. Ano na nga pong kaya, buntakan Nineveh. Den tao ka rin, tiktak na la, king karok. Bang kanita sumisila nung ali, aryang ko balat. Nga na. Nang milyari, bisang muntay Jonah. Bakit? Nung nga ba sa may libro ng Tobit, ngayon, may itong yakareng kahit ang first reading, kareng readings, Tobit, mabanggita na ka rin keng libro na kalaban dala rin taga Nineveh, pesakitan dala. Nya pinanyang misa ni Aldo, masiraya rin ng Nineveh, magsayala rin Tobit. So, balo na sigurong Jonah yan. Nyapin, papapuntanin ni nga pong Ginoo. Magdalayang lugod at pamamatawad, bisa. Bisa, yamemin to. Pero ang king, to make the long story short, tinindindam tayo ang first reading. Imbes na tayo Nineveh, mintaya Tarsus. So, niya makasaki ang bangka ng milyari, uling yamemin to, may apektuan la. Deng makasake, may gulula, balara matena na, at may kapaliya pa, ing kapitan. Anyang aki nene, kanyaman tudtud, ila magugulula. At may paningalmara, banang lawan, nino kaya yung salarin. At hikit da yung bad omen, yapin ni Jonah. At inamin na naman, sabi na, yukseyo ko kayong dagat nga na. At inakmul na kanunin balyena. Lawan-lawan da kami. Sana maging paganakaya kay kayo. Masakit ing maminto. Nandiyan ko, nandakapota. Mga kukang maminto ka na ako. Okay mo sana, uling dating aldok, wana na ako rin siguro ng apong Ginoo. Unang atin niya pang kayabi, maminto ka na ako po, ka rin kaya lili ko. Sana po tang misa ni Aldo, magkasakit kang maminto, ganakan me Jonah. Pota, akmula na ka, nimbalyen. Masakit pa siya misa, ni panyake ka, karayo mo dasan. Pero yung masanting yapin nini, katataulian, may mintuya Jonah. Pero may mintuya masakit siya loob. Masakit siya loob. Pero kung pamaminto na, naning may kimbunga. May kimbunga, may salbala din tao. Tikmanda, ipamagligtas na ng apong Ginoo. Kuya nimbiyata mo. Potang lalawat tamo kayang burina ng apong Ginoo.
aliwa mo itamong may apektuan. May apektuan lang naman din makapadurot kay katamo. Apansinan mo siguro ini. Potang lalawit siya yung Paris Priest kay nga pong Ginoo. Panamdaman mo ini ka rin kayabe na king kumbento. Metong yang katutuan ini. Pero potang malapit siya kay nga pong Ginoo. Panamdaman mo, numakananula namang kalapit kay nga pong Ginoo. Sotyo kang heni-heni, at nga pong Ginoo, kapamilatan ng ordinasyon, babiyan na kaking Santa Iglesia, banang kayabe mi, sumuyo ka, at kapamilatan ng biyem at kasuyuan, ding tao so pantalang kilala, kem presensya, at king daraptana ng apong Ginoo. Nanumburi kong panabilin keha. Nang kay panamdaman mo, dasan mo ini, aranasan mo. Nang kay bala mo, mabobora ka. Yan ang ngam, yang gagawang ko. Ngini, masaya kang magmisa kanyan. Pero datang ingaldo, patse kami mingat, sumawa kang magmisa. At patse meging Paris Priest ka, mangwana kang mangwang magmisa. Huli sinawa na ka. Ilalakwang ko kay ka, panabilin, muna, pay attention to your dispositions. Bayo mo daptan, ingke kang gawan. Ingal doldo, tamo responsibility. Try to get in touch with your motivations. Dispose yourself. At taduan mo king apong Ginoo, di na nakasangka pagkumbaban. Huling gagawan mo ini, King Lagiyo na. Be humble and dispose yourself. Huling potang yata makadispose, bala mo para pareho na yung gagawan tamo. Pero pa siya makadispose ka, para pareho yung gagawan tamo. Huling balang misa, yung misa mo na po ng misa mo ngini, magdalayang bayong kabaldugan na tulaga kimbiyem. Huli na rin disposition tamo. Tandanan mo, potang alatana ing lugta mo, potang alatana king disposition. At inatana kakit na susuyo tamo, kilagyo na ng apong Ginoo. There will come a time na imbes ng Eucharistia, maging pamikatago niya barang panamdaman yung pamagligtas na ng apong Ginoo, masura na rin tao. Misan, ating metong obispo, abalita na, First Friday, migmisa yung pari, kay ba't likwa nala? Pintala na yung pari. O ba't likwa nala? Kalibugtan yung misa. Kitna na yung pari, kasi puno, kasiglangan na. Peksabihan na naman din yung anak. Opo, na, ara, tatanggapan mi po, masigla kami. At balo mi po, may nasakit kami niyang makuya. Pero yung makapanasakit kay kami, may kuya po, kay ba't na ning offertory nga. May kuya po kay ba't ning offertory. Panabiling ko kay ka, never leave the Eucharist. Pakatandaanan tayo tang meko, ganyan tauling apunan, nung nang bilyari kaya. Because the Eucharist does not depend on the disposition of the people, on their situation. Willing tatalakad ta ka rin, not in our name, as mentioned in the second reading, but in the name of the Lord. Sana ito yung panemong pakatandaan. At potan talagang ka talaga dispose. At balo manyira ka mo. Nung gawan mo yung gawan mo, masanti pa makisabi na kang aliwa. Huling once na rin kapatid tamo, may nasakit lang. Masakit siyang ulwan ita. May adala kayong ospital ita. May adala kayong ospital. Masakit po ang ating mintakika. At
mo linawin kay kang sarili, kim presensya na ng apong Ginoo. Aluay nga pong Ginoo yung panamdamanda kay ka. Pot ang ating mintang papalan niya at pabulusok mo pa sabihan, mamamatay ni Wari nga mo, masakit siya ita. Masakit siya ita. We know, inglan niya, kaya para ka rin mamamatay. Okay? So, pakatandanan mo la rin eh. Okay? And then, kadwa, ay importanteng kay kang lawan, yapin itang, kanitang kay kang kasuiwan, eka magdili-dili. Eka magdili-dili, kayabe mo kami. Okay? Kayabe mo kami. May pabanalan ka, kayabe mo kami. Ne? May pabanalan kami, kayabe ra ka. At malyari mo naman, nung ating kang gawa na matsura, may apektuang kami naman. May apektuang tamungan. Ating Santa Iglesia. Pakatandanan mo na kaniting kay kanluluban na kasiwan, kayabe mo kami. Kayabe mo ko. Nyasat, importante, lumapit mo naman kay kami. Lumapit, karing kay katamong kalupantalasal pantaya. Okay? Kaya kayong kaluguran na kapatad na tinatangin ni Kenny, kapatad na pari, nakalasalamat kaning pamipakit yung kimpamananggap kanin kapatad tamo. Mapalyari nga sabi tamo, midagdagano na naman de ngayag tang magmisa ka rin parokya. Pero ating kumburin dagdag, sana, yapong Omar, kumusta nyo naman? Kumusta niya? Ne? Makiramdam kaya. Let us listen to his good experiences and allow ourselves to be inspired by his priestly experiences. Makiramdam tamo kaya? Pota ating niyang pagdalanan. At po yung pagdalanan ng ika mismo. Masanting may sabi, may saup-saup. After all, yapong Omar, eko naman, ordinan ulim perfect ya. Eke ordinan nung perfect ya ini, uling he will alienate us. Alien ya kanita. Kalupa tayo, apong Omar. So, po ang ating managkat kaya, karen kapatid na pari, nung era ka ko kumustan, ilang kumustan mo. Kembie pari. Ali Marites. Naipisabian, imbie pari, makananutang misaw-saw. At makanyan mo naman kay kayo pong kapatid, potang piestayo, agkatse mo naman niyamong, kumusta niya mo naman po. Pakisabihan niya mo naman. Makiramdam mo naman. Para bang kanita liwa mo itang pamagmisa na, nuna itang kayang pamibiyebye ang timpari, mabendisyon kayo mo naman, kapamilatana, ng kayang pangapari. Okay? At katatawlian, siyempre, lalo mo kung akayabehan yan, nung yan ako pakuanan ng apong Ginoo. Pangadi mo ko. Para bang kanita, kapilan man may minto ka kanako, andiyan pang masakit kalupa ng Jonah. At nung balo mong bad king apong Ginoo may bendisyonan la, rin kang puntalan. Finally, uling peka esensya na ng katamong kasiwan ing presensya ng apong Ginoo at obra na karintao, uri kay lakwan kay ni. It came from one of the books of Dennis Edwards, a Jesuit. Kaya ang kayang book, Human Experience of God. Sabi na, when something is clearly of God, then you can test everything else in life against it. Tipunan mo la rin. Bang kanita, watang mag-decide ka, lawan mo la. Let this be the litmus tests na rin kang decisions. Amen. Ing maordin,
Mga kuyang eni, arapaning arzobispo, karing pangako ning kasuywana. Anako, payo ka sumulong lungob king orden ding presbitero. Pasyag mong eni arapaning kapulungan ng Diyos, ing kapag nasan mong ganap kaniting tungkulan at kasuywan at mong presbitero. Tatagulaling mo yung sarili mong king sawb ning banal na espiritu, ban ganap alam pasubali king tungkulan at mong pari king orden ding presbitero. At mong karapat dapat akatambayan kampening orden ding obispo, ing obra ning pamaningat king kawanan ng Ginoo. Opo, tatagulaling ko. Tatagulaling mo yung sarili mo, banganap king kasiwa ning amano, kimit mong katuliran ang pong kaingatan, manaral king maya pabalita, at mituro king kasalpantayanan katoliko. Opo, tatagulaling ko. Tatagulaling mo yung sarili mo, ban pagmasusyan mit mong katapatan ang pong kapagkumbaban, agpang king tradisyon ng banal na kapulungan, ing misteryo ng Kristo, king banal na liturhiya, lalong-lalo na yung sakripisyo ng Eucharistia at yung sakripisyo at yung sakramento ng pamakisot o konpisal para king kaligayan ng Diyos at yung pangabanal ng banal na kapulungan ng Kristo. Opo, tatagulaling ko. Tatagulaling mo yung manigapu kaya bemi, king pakalulo na ng Diyos para ka rin taong may pagkatiwala king kalingapan mo, king kapamilya taning pamanupad mo, king kasiwaning alampat ng pamanalangin. Opo, tatagulaling ko. Tatagulaling mo, ing lalo kang makisanmetong aldoldo kang Kristong mata sa pari, amidawon king sarili na king igpa, at imong meto nga ganapaain, at kambena, ing pamanalan mo yung sarili mo king Diyos, para king kaligtasan na rin sa bla. Opo, king sawb ning Diyos. Omar ninyo, pangako mo, ing kagalangan ang pong kapamintuan kanako, ampo karing maging kayalili ko. Opo, ipangako ko. Mananunasa naging Diyos sa migmula king maya padapat keka, yan naman ing miganap kaniti. Talakad tapo. Pakamalang kong balayan, madalangin tamo baning Diyos sa lubos mapamakalulungig pa. Itugtog ng labis-labis ing grasya ng ipatbanwa kaniting kayang talasuyo, apililina king kasiwan at imong presbiter. Siklod tapo. Banala Maria, minduling Diyos. Panalangin mo kami. San Miguel. Panalangin mo kami. Manalanghel naning Diyos. Panalangin mo kami. San Juaning Kalapamilya. Panalangin mo kami. San Jose. Panalangin
Pedro at San Pablo. Panalangin niyo kami. San Andres. Panalangin mo kami. Santa Maria Magdalena. Panalangin mo kami. San Esteban. Panalangin mo kami. San Lorenzo. Panalangin mo kami. Santa Perpetua at Santa Felicidad. Panalangin niyo kami. Santa Ines. Panalangin mo kami. San Gregorio Magno. Panalangin mo kami. San Agustin ng Hippo at Santa Monica. Panalangin mo kami. San Atanasio. Panalangin mo kami. San Basilio. Panalangin mo kami. San Martin. Panalangin mo kami. San Benedicto at Santa Escolastica. Panalangin niyo kami. San Juan Maria Vianney. Panalangin mo kami. San Vicente de Paul. Panalangin mo kami. San Francisco at Santo Domingo. Panalangin niyo kami. San Antonio ng Padua. Panalangin mo kami. San Ignacio de Loyola at San Francisco Javier. Panalangin niyo kami. San Vicente Ferrer. Panalangin mo kami. Santa Teresa at San Juaning Avila. Panalangin niyo kami. San Pablong Canam at San Oscar Romero. Panalangin niyo kami. San Juan Pablong Canam at San Pio ng Pietrelcina. Panalangin niyo kami. Santa Teresa ng Niño Jesus at Santa Madre Teresa. Panalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod. Panalangin niyo kami. San Fernando. Panalangin niyo kami. Beato Pedro Zuniga. Panalangin mo kami. Beato Carlo Acuti. Panalangin mo kami. Di kayong banal, alalaki at babae. Panalangin niyo kami. Ginoo, malulus ka. King sablang maro. King sablang kasalanan. King alananggang kamatayan. Alang-alang king pamikatawan mong tao. Alang-alang king panyatang muan timong tao.
Alang-alang king kamatayan mo at pamanalakadibat karing mete. Alang-alang king kalam ning banala Espiritu. Malunos ka kay kaming makasalanan. Pakiramdaman mo kami. Panilmunan mesan at pamingwa, ing banal mong kapulungan. Pakiramdaman mo kami. Papanatilyan ming Papa, ating mabilog a kaparian, king tapatapaman yuyu king kapulungan mo. Pakiramdaman mo kami. Gawan meng suluking karalumduman. Pakiramdaman mo kami. Gawan meng manalakaran king katutuan. Pakiramdaman mo kami. Gawan meng talasuyuring pagkakalulu. Pakiramdaman mo kami. Gawan meng propeta ning katuliran. Pakiramdaman mo kami. Gawan meng dala ning kapayapaan. Pakiramdaman mo kami. Gawan meng kabauring tupan. Pakiramdaman mo kami. Jesus, anak ning Diyos sa mabiyay. Pakiramdaman mo kami. Kristo, pakiramdaman mo kami. Kristo, pakiramdaman mo kami. Ginoong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ginoong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin ni. O Diyos sa kinumi, pagamuha mo mi, pakiramdaman mo kami at itugtog mi kanitang talasuyo mo, imbendisyon ng banal na Espiritu, at upaya ng kalam ng pangapari. Ditang kingarapan yung pakalulo mo, miturutan nga sana king grasya mo, at yung alangkupa sa lugod mo. King kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Talakad tapo. Saksyan tamo ngeni king mitmong katahimikan at pamanalangin, ing pangaordinana antimong presbitero ning kapatad tamo, king kapamilatan ning pamanumpak gamat. Ing banal a kasulatan, ampon ing tradisyon, patutwana, king ing pamanumpak gamat, pawagana ing pamirake karingkalam ning banal ay espiritu, ating pamitutok king metong a misyon.
lukluk tamo po.
panalangin ning ordinasyon, ing Arsobispo, mawusya king banal ay espiritu, para king espiritu ning kabanalan king bayong pari, ban apabanalane ing banal akapulungan ning Dios, at ban miyubugya kang Kristo, ing mata sa pari at alang dungis ayayin. King katahimikan, manalangin tamo, kambe ning Arsobispo. Talakad tamo po. Mantabi ka kay kami, o Ginoo manalig pa, alangagang Diyos alubos mayupaya, sibol ng dangalan ng tao, at aladaki king sablang grasya, kapamilatan mo ing sablang bagay susulong, at mikaka katatagan. Bandalangan ming balen na pari, bituldo kang talasuyo kang Kristo ng anak mo, king kapamilatan ng upaya ng banal na Espiritu, at ilaga mo karimya iluwang orden, kanita pa king panahon ng lumang tipan, minusbong ing miyaliwang kasuywan, uli dareting kapag masosyan. Yang pikatiwalami kang Moises ang pong aaron, ing kapulungan mo, ban panimunan ang pong pabanalande, bituldo kang lalaki ating matulid a kabilyan ang pong dangalan, ban maging katambayan ang pong kasawap king kasuywanda. Hadi mo rin king ilang, tename ing espiritu ng Moises, karing puso ring 70 taong matenakan. Aking sawd da, pemahalan me ing kawan mo, king mitmong kanawan. Adi mo rin, karing anak ng Aaron, dininan mo lang ganapadake, king upayang ipanibala kang tatangda. Ban arinan mo lang sapat aparing tatagulaling na ning batas, ban miyang pang sakripisyo king tabernakulo, amiging anino ni mga santing abage daratang. Dapat kareting may alabansa na yaldo o banalig pa, tinubod may anak mo king yato, Jesus, at tubod ang pong tengalan ming mata sa pari. King kapamilatan ng banal na Espiritu, inampang ning kabilugan ng sarili na keka, at yewa na lang katambayan ng apostol na king misyona, at pepabanalana ning katutuan. Pikaluban mo lang namang kayantabi, bani pa siya ang pong isundo, ing obra ng kaligtasan, king mabilog ayato. Yang ini, pagamuwa mo mikeka, o ginung king kainan mi, pagkaluban mo kami naman sanang talapagobrang akatambayan mi, uli tutong maragul in pamangailangan mi, manisundura in pangapari, ay inumpisan da ring apostol. Lubos may paingig pa, panikapumi, pagkalubme kaniting alipan mo, indangalan ng pangkasiwan ng pangaperesbiter. Ibayuming puso na king espiritu ng kabanalan. Maging tapat siya sana king kayawsan at inggap ng ibadkeka o Diyos. At katukikin dangalan ng kasiwan ng obispo, maging uliran niya sana king biye at kawili-wiling panugali karing talasal pantaya. Maging tapat siya sana kapag-obra, ampong kayadwangan king kasuywan, ban king pamanaral na, at king kapamilatan ng gransya ng banal na Espiritu, di nga mano ning maya pabalita, mamungal ka rin puso na ring tao, at miras ang gana ka ring sikote na ning yato. Kayan tabi mi, baging tapadyasan ang katiwala ka ring misteryum, ban ing banal na kapulungan mo mi bayuya, king danom ning bayong pangabait, at may pakapsyan king altar mo. Banding makasalanan, magbalik lalub ka. At yung masakit, may pakayapan lang. Akayan tabi miyasano o Ginoo, kim pamanikapu, kim pakalulo mo, para ka rin taong kayang may pagkatiwala. At hindi mo rin para king mapilo kayato. Nung inya, ring sablang bansa, amitipan kang Kristo, misasan metong lang timong metong kapulungan at maging metong lamo king kayarian mo. Itiaduan mi keka o Diyos, king kapamilatan ng Ginoo Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyan po ang magaring kambe mo, at ning banal na Espiritu, manggamang king alangangga. Amen, Amen.
luklukta mo po. Ing bayong presbitero, mi pasuluran niyang istola at kasulya, awaga ning kasuywan at tinggap na. Ing Arzobispo, lanya na langeni king banal alaruning krisma, ringgamat ning bayong mi ordinan presbitero. Ing pamaglanya king gamat, wagane ning pamitalaga king pari, karing banal a misteryo, at ban maging talapanatad karing sakramento. Yung kinutamo Yeso Kristo, alinan niya na ningigpa, king kapamilatan ng upaya na ning banal espiritu, pagluwalo ang pong ingatan na kasana, baming apabanalan, ing kapulungan Kristiyano, at baka makataon sakripisyo, king Diyos.
Tanggapan na langeni ning bayong presbitero ring tinape at alak, antimong tanda ning katungkulana, antimong talasuyo ning kapulungan ning Dios king altar. Ate Romar, tanggapan mula ibait king banal na kapulungan ding ayin amiyampang king Diyos. Pakintindihan mo yung daraptan mo at pakyapusan mo yung pagpansusyan mo. At yubog mo yung biye mo kay misteryo ng krus ng apong Ginoo. Antimong tanda ning kametungan ampon lugud pamika kapatad, ing arsobispo kambedering presbitero, pugayan dengeni ing bayong miyordenan presbitero. Yung kapayapan man tabi kaya. At kekan timurin.
Sablang dapat at kapag nasaan, ipuri ka, Ginong Diyos, Simbero, Siglukan. Ulininggit ang kayapan, linggap niya itingalang, ay ang pamikeka, alaki ba't karing sablang dapat at kapag nasaan, ipuri ka, Ginong Diyos, lupa. Ulininggit ang kayapan, linggap niya itinabi, ay ang pamikeka, inape bunganing gabon. Kapilanman, ulininggit ang kayapan, higit alakayaring aining damat tamo, tingkay katang sablang dapat at kapag nasaan, ipuri ka, Ginong Diyos, Simbero, Siglukan. Ulininggit ang kayapan, linggap niya itingalang, ay ang pamikeka, alaki ba't karing ubas. Ipuri ay Diyos kapilanman, ulininggit ang kayapan, higit alakayaring aining damat tamo, linggit at ang sablang dapat at kapag nasaan, Diyos kapilanman, ulininggit ang kayapan, higit alakayaring aining damat tamo, linggit at ang sablang dapat at kapag nasaan, higit Kalugurang kapatid, manalangin kayo. Kaniting kayo'y kakundaon, matangga para pa ng Diyos, ipamaayupayang totoo. Tanggapanes sana ning Ginu iting dawon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning kayan lagyo, king ikasaplala tamo ampon ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos sa Ginumi, kaburian mo yung sumuyula king banal mong altar at karing tao ring pari, pagkalub mo alang-alang king pakalula mo, king kapamilatan ng upaya na niting sakripisyo, king iting kasuywan niting alipad mo, paratiyang maging katanggap-tanggap keka at may kabungay ang manatili para king banal na kapulungan mo. Itiadon mi kapamilatan ng Kristong Ginumi, Amen. king Gino, mantabi keke, At keka antimurin, itas sila rin pusoy. makatas nala king Ginu, Pasalamatan tayong Gino at Diyos tamo. iti karapat dapat ampon matulit, Tunay ping karapat dapat ang pong matulit, sukat ang pong makakapos. Ipasalamatan da ka kapilan man, ang pong nukarin man. O Gino, manalig pa, Diyos sa malugod ang pong maganaka, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. King kapamilatan ng banal na Espiritu mo, linanyan may bugtong mga anak, pamundo ka pari ning bayo ang pong alanganggang tipan. Kambi ning kabyas na ng pong lugod, binan mong manatili ang meto ang kaparian, kimbanal na kapulungan mo. Pangkalub ng Kristo, indangala ng suging pangapari,
king kapulungan na inampu ng kayang sarili. Kaliguran na kami ang timong kapatid na. Nya iba't king balen ng pari, mamili ang taong dakayana na king banala kasaywan ng pangapari, king kapamilatan ng pamanumpak gamat. Tutulduan nala ban karelayang ibayo, king lagyo na iting sakripisyo ng kaligtasan, at yapagde ban api sulusulwanin ng kay kambanala kapulungan. Ausan na lang tumayit may lugod, king banala kapulungan mo. Ban apasig na nga king amano mo, at apabanalani ka ring sakramento mo. Wait pa, kabang pagkapilitan dang sumulong, king pamakiwangis kang Kristo, akwara na sanang lalong atagulaling ding biyera para king pamanyuyo ka, at para king kaligtasan na ring sablang tao. At para ngalanda ka sanang emunano, king matatagdang pamipatutu, king kasalpantayanan da keka, ampo king lugod mo. Uli na nita, makiyagom kami karing sablang anghel ang pong banal, king masayang daliting kapuryan keka, ngamingan kakanta. Ikapin ng banaloy pa, ating meto lelangan matampa na kapupurian, uling king kapamilatan ng anak mo, Yesu Kristong Ginome, at king upayan ng banal na Espiritu, pagkalaman mong bing sabla, layon pabanalan mo. Alakantok ng mititipon king banal na kapulungan mo. Mangkanita manibad king kaya salagnan ng aldo, ang gana king kayalbog na, hindali sa dawan, biyang pangya king ikaligaya ng lakyong. Uli na nito pa, panikapumi, palukog, ampong pabanal mula king Espiritu mo, reting ay na darala at daraon ni keka. Ba nagawalang katawan, ampong daya, ning anak mo, Yesu Kristong Ginome, amenabilin kay kami, kim pagmasosyan mila, reting mysterious. At atandanan mi pa, kanitang bengeng may pagtaksilan niya, kinuwani yung tinapi, pepasalamatan na kat pinuri, piraso na yung tinapi, at tinwang na iti ka rin disipulo na at nga. Kuwan niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti. Muling iting katawan ko, amitawan parang kekay. Makayin mo naman kay Badaning Apunan, kinuwaning kalis. Si Mayo, may pasalamatan na kat pinuri. Dinuwang na iti ka rin disipulo na at nga. Kunin niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Ulitin kalis nindaya. Hindaya ning payo ang pangalangagang tipan. Abibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Bangkanita, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, kimpamika ka na kayo, kanako.
Pasyagtayan ng misteryo ni kasalpantayan. Idyang nga rin kaganakan may o mapamakalulungig pa, yung makaligtas ng pamailasa, apong kamatayan ng anak mo, yung maligayang pangasubli ng mebye, at yung pamaitas na banwa, at ayon makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, darawon niya kay kabilang kapasalamatan, iting mabiye, ang pong banal a sakripisyo. Baliktan may pinumpakalulo, ing ayin ng banal na kapulungan, at kilalanan may daon king biyena, apauli ng sakripisyo ng kamatayan na biriyan mo kami ng misut keha. Ikaming may pasiklangan king katawan na pondayan na ng anak mo, bikapuan kami king banal ng Espiritu. At maging metong kami mong katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alangangan daon keka. At papalyayan na kaming mirakayanan king pamimananding banal mo. Muna kampening Nuana Maria Kapilman Pira na Indoning Diyos. Kampenang San Jose ing esposo na. Kampening lan mong apostol, kampenang San Fernando, Beato Pedro Zuniga, ang ponting sablang banal. Paulin ng pamamilatanda, manalig kaming bininan ka sa panalang patanat king arapan mo. Oig pa iti sanang ay ning pangasot mikeka, pasulungan na ing kapayapan ng pong kaligtasan ding sablaking mabilugayatu. Pasiknangan me sana king kasalpantayanan ng pong lugod, ing banal na kapulungan mo, akasulukuyan maglakbeke tiking yatu, kambening talasuyo mo'y Francisco, ing Papa mi, i Florentino, ing Arsobispo mi, at Iaposeto, ing Obispo Emerito, ding sablang Obispo, Pari, Diakono, at ingalipan mo amni ordinan ngeningaldo, yamong Omar Vitug Defensor, anting presbitero ning banal na kapulungan mo, amponing mabilog abalayan, agewa mong sariling keka, mapamakalulungig pa, pakiramdaman mo yung panalangin niting pamilyang pinulong mong talakadarapan mo. Lunusan mo la, mga tipunan mo ding sablang anak mo, nuka rin la paman makasaon. Ding kapatad ming meangon na biye, ampon ding sablang ke kami matula ampon memon na ketiking yato, lalong-lalo na di Teofila, Aurora at Alejandro. Malugod mula sanang tanggapan king kayarian mo, anong nuka rin kami manayang magkamit lubos king ligaya mong alanganga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na, ipagkalub mo king yato, ing sablang bage, mayap. King kapamilatan ng Kristo, kampena at kaya, higpang mayupayang tuto, kagumning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman hingalang angga. Pupurian dakat parangalan, manggaman hingalang angga. Amen,
Bayo tamo makisulu kay bangkete ni Eucharistia, waganin pa makisut ang pambuklod ng pamisan metong at mo may kakapatid, abi-abi tamo ngayon manalangin at mo yung tiro na kay katamo ng kinutang Yesu Kristo. Ikabos mo kami king sablang Maroko, ikpa. Malipong ng pagkalabing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopan ng pakalulo mo. Mitimawa kami parati king pamanalipanan ng kasalanan. At mikabos kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kapampanayan na po ang pagsadyan mi. Yung maligayang panyatang ng pasibayo ni talapangabos mi, Yesu Kristo. Uling keka ing kayaryan, ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman king alananga. O Diyos sa ikpami, ing kinume Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko, mabiye ko kay kayo. E mo sana mabalikdan din kasalanan mi. Doon ay pansinan mo yung kasalpantayanan ng panalakapulungan mo. Layo ng pagkalaman ming kapayapan at pamisan metong agpangnamuring kay kapuryan mo. Ika mo ipiyang pong magari, manggaman kay ngalanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kay kayungan. At keka antimurin. Kapatad, iyang pangtaya king metong at metong, ing tanda ning pamakisut ampong kapayapan. Porque
ng kordero ng Diyos, ngayong milalako king kasalanan ng yato. Wala rin mayawas king apunanan ng kordero. O Ginu, kumatampang tanggap keka, dapot iyagkasmiyay nga mano mo, kumayap na ako.
Talakad tapo. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, reting banal na sakripisyo ay nampang ang ponting gapmi, dinadalasan ng payong biring pari, ang poring sablang talasuyo. Ban kasan metong mo, king tapatalugod, makayang panglang karampatan na kasuyuan keha. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tapo. Invocation Director ng Archdiocese, Irreverendo Padre Aisen John M. Cruz, Kambening Arzobispo, ipresentane ngeni ing plaque of appreciation at medalya daring pengari ning Bayong Ordin Apari, antimong kapasalamatan king pamidawon king anakda para king kasuywan king banal a kapulungan. The Roman Catholic Archbishop and the people of God of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga, Philippines, present this plaque of recognition to Joselito V. Defensor and Annalisa V. Defensor, parents of Reverend Father Omar Nino V. Defensor, for offering to God their son in the service of his flock. Given this 6th day of June in the year of our Lord 2023 at St. Joseph the Worker Parish, Poblacion, Florida Blanca, Pampanga. Signed, Most Reverend Florentino G. Lavarias Didi, Archbishop. Signed, Reverend Father Aisen John Cruz, Vocation Director. In Chancellor ning Archdiocese, Irreverendo Padre Danny Q. Nakpil, basane ngeni ing nombramiento ning Bayong Ordin Apari. The Roman Catholic Archbishop, Archdiocese of San Fernando, City of San Fernando, Pampanga, Philippines. Pastoral appointment. To our dear son and beloved brother in Christ, Reverend Father Omar Nino Vitug Defensor, believing in your promise that you will love and serve the people of God in this ecclesiastical jurisdiction, we are by this instrument assigning your reverence as Vice Rector of the Metropolitan Cathedral of San Fernando, City of San Fernando, Pampanga. You shall have your residence at the presbytery of the said Metropolitan Cathedral, together with the rector. Your obligations and rights are defined by the Code of Canon Law, by the Archdiocesan statutes, and by the directives of the rector of the aforesaid Metropolitan Cathedral. Moreover, we trust that those matters entrusted to your attention and all the other affairs or concerns subject to your ministry will be executed with pastoral charity, zeal, accountability, prudence, and integrity. Your appointment stands effective
on the 20th day of June 2023 and remains valid until unless and otherwise provided for by the competent ecclesiastical authority. May pastoral charity conform you to the heart and mind of Jesus, the Good Shepherd, given this 6th day of June in the year of our Lord 2023, at the St. Joseph the Worker Parish, Poblacion, Florida Blanca, Pampanga. Signed, Most Reverend Florentino G. Lavarias Didi, Archbishop of San Fernando, Pampanga. Signed, Reverend Father Danny Q. Nakpil, Chancellor. Pakiramdaman tayo po ngeni, ing lubos kagalang-galang, Pasyano B. Aniceto Didi, Arsobispo Emerito ning Arkidiocese ning San Fernando. Pangamanong kapatid, Arsobispo, Bigkaloob king pangapari ng Padre Romar, Most Reverend Florentino G. Lavarias, palakpakan po natin si Archbishop. Most Reverend Austin Abbot of Our Lady of Montserrat Abbey in the University of San Beda. Palakpakan po natin si Abbot. Our Vicar General, Reverend Father Francis Dixon, Director of our seminary, and the seminary fathers, Reverend Father Victor Medes Nikdaw. Palakpakan po natin si Father Vic, kapatag tumparing konselebrante, kikikatamong ordination mass, Father Alvin Manalang, kikikatamong parish priest, Father Norman Bitug, Uncle na Padre Romar, din kayang parents, din kayang pengari, palakpakan tala po rin pengari ng Padre Romar. At nung atintang civil officials kaya na po, yung Mayor and Vice Mayor ng Florida, pagkamalang kapatid, King Gino. Quang bono, meticundum, fratres sabitare in unum. O ito yung kakatamong gagalan na din para tanggapan tayo king kakatamong Ordo Fratrum, the Order of Brothers, ining bayo tamong neophyte ni Father Omar. Nya, welcome tayo po sana at mo yung cathedral, Father Manny po, Father Senod, doon itamungan pari mikakapatadtamuhan king Ginoo. Ing metong ng masanting tekstong makayakmak ing kakangatang okasyon siguro yapin ng sasabihan ng San Pablo karing tawag Galatia, chapter 2 verse 20. Manibat nga ni aliwana ako yung mabibiyay king sarili kong biye nunay Kristo yang mabiyay kanako. Now I no longer live my life, but Christ lives in me. Ing pamana ng mata sa pari kang Padre Maria Pining, Psalm 23, Lord, you are my portion and my cup. Ginoo, ikain ka akong pibandyan at saro. Linanyan may buntuko, lalapoya, ing saro ko. You anointed my head with all my cup overflows.
nandin yung kakatang Arsobispo, linanyane, gamat, Father Omar. At yan, at naiking karagula kabaldugan, anointing of the hands, kasi nga nasasabi ng Isaiah chapter 49. Can a mother forget her child? If a mother will forget her child, I will never forget you. See, my name is written on the palms of your hand. Wow, this is a very beautiful text. Nung lawen may palad mo, ang yagnanan may burahan, papel daliha, pakiling, ininggulis ding palad mo, may puwaburayan, at ing makasulat kening lagyo ng ningapong Ginoo. See, my name is written on the palm of your hand. So, oy ni po, ing maragula pamana, dudong na ning Santa Iglesia po yung mata sa pari kang Father Omar. Sana po pangadita mo, kaya maging manatili ang tapat at mag-cooperate king grasya ning kayong pangapari bangkanita unayang pari ne king orden ng Melchizedek. Ring misang kapasalamatan ning bayong ordin apari, maganapla karing makatuking aldo. Hunyo a 11 ning banwang kasalukuyan, solemnidad ning kakamal-kamalan na katawan at daya ng Kristo, alas 7:30 ning abak, King Holy Family Parish, Colgante, Apalit. Hunyo 17, kapigaganakan king kalinis-linisan na puso ning Nuana Virgen Maria, alas 8 ning abak, kete King St. Joseph the Worker Parish, Poblacion, Florida Blanca. Hunyo 25, kalabingadwang Domingo ning karaniwan na panahon, alas 8 ning abak, King San Miguel Arcangel Parish, Poblacion, Masantol. Pakiramdaman tayo po ngeni, ing amano ning kapasalamatan, ning bayong ordin apari, Reverendo Padre Omar Nino Vitug Defensor. Hi. Miras tamo rin. Salamat King Diyos. O yan po siguro yung sinabi yung kayong sarili yung karasyo keningeni. Miras kami rin. Miras tamo rin. All major roads going to Florida Blanca are closed. But nevertheless, you are all here. So before anything else, allow me to first and foremost thank all of you for your presence today. Thank you very much. Maraming salamat po. Dakala salamat kay kayungan. Palakpakan tayo po yung apong Ginoo. I welcome all of you here in the town of Florida Blanca, here in the Parish Church of St. Joseph the Worker. To all of you who came from near and far places, your presence is one expression of love, not just for me, but for the Lord. Since the bridge construction and road closure commenced here in our place, one thing that really helped us making our way in our destination are the detours and redirections. Ikayuman sigurado, oreni pureng penintunyo at oreni reng tinuruke kayo nung makanano kayong miraskeni.
As you and I have experienced going here, the roads going in this place were not at all smooth and easy. Atin maskup, atin masyadong malawot, ating balamo nakamiras. Pero metong muing sigurado, at syuta mo keni, uling tikyantala, rengdalan. Makanyan kaya mo naman pong ikit at akakiting biyeko at bukasyon. It is marked by many detours and redirections. Detours that most of the time are very difficult and even irritable to traverse. Redirections that most of the time does not make sense at all. Anyang linob ko seminaryo, mumuna pa, I imagined my whole journey to be as smooth as it can be. But as years passed by, I experienced a fair share of interruptions along the way. Interruptions that I thought would just leave me where I am and can no longer reach my destination. But these interruptions, these road closures that I have encountered were consequences of my selfishness and false aspirations. Ingka na kung kapag nasan maging pari, naman po megumpisaking pekamayap a motibasyon. But the grace of God interrupted me, redirected me, and made me go on the other way to find Him, not just on the destination, but on the journey itself. To come face to face with my brokenness and weaknesses, with my limitations, this is not easy. Most of the time, irritating and even frustrating. Dapat pepaboren na ning Diyos adalanan ko ngan ini. Banpakit na kanako, king manibat king ibat, at syuya mamantabe king dalan. There were nights during my silent moments with Him when I asked Him to just make the path easier for me. But the more I ask Him of an easy life, the more He allows me to embrace my wounds. And that for me is an experience of grace, an experience of His love. Perhaps, my dear brothers and sisters, this is what the disciples were feeling at that time when they just went back fishing after the Lord whom they followed suddenly died. Their hopes also died. At inya, nanong buridang gawan, bisa na lamong magbalik. Ang gata namo Kenny, ni saraning dalan, alata ng sulungan pa. But the Lord, the risen Lord, came to them with a sign, a detour, a redirection. Mitite in dexteram navigirete. Cast your nets on the other side. Cast your net on the right side. Actually, Peter could have resisted. Pwede na nemang pamintuan ning panagkat. After all, he is the one expert in fishing. But in his humble submission to the Lord, he obliged, and the miracle happened. In his humble submission, king kayang kapamintuan, Jesus resuscitated in Peter and the other disciples that there is more to hope for, there is much to anticipate, and it is the Lord that will make
their work, our work, a fruitful one. This is how I see the gift that I receive today, the gift of priesthood. It is a lifetime commitment of opening myself with the many detours and redirections, especially when I am more inclined to follow myself. May I always be open and attentive to the voice of the Lord telling me, mitite in dexteram navigirete, cast your nets on the right side. Penamdaman ko at denasan ko king bieko, dakalabesis, penusigan ko yung sarili kong buri. And I end up being stuck up with nothing but pains and resentments. Pero ing Diyos pala, agyang libutad ning pamanakit mong alana at kapupusa na, gisinga na keka ing lugod na, panning puso ko, ing tagimpan ning puso tamo. And so, as I enter this life of service to the Lord and to His people, may this be my prayer. Lord, thank you for this wonderful gift. You know how insufficient I am. You know how selfish I am. But with your grace, may you always give me an attentive heart to listen to your word and humbly follow your word. Mitite in dexteram navigi rete. May your love be upon me as I place all my hope in you. At this point, allow me to thank once more the people who became a sign to me and contributed in one way or another for the fruitfulness of my journey and of my ministry. At kaya kayungan po, ame kiyagum kaniting kapag masusyan. Kaya kayungan po, kisan metong, king kaya katamong kapag masusyan, dakal pong dakala salamat, palakpakan niya po yung balang metong kaya kayo. To our visitors from far places, yung isa pong pari dito, taga Romblon, nakasama ko siya sa 30-day retreat, si Father Errol. Yung isa po si Father Sam from Bulacan. And of course, we are blessed with the presence of the Right Reverend Abot for coming. Kaya kayungan pong dakala kamag-anak, kakaluguran at kakilala, may kiyagom kaniting kapag masusyan via online, dakal pong dakala, salamat. King malugod tamong Arsobispo, Florentino Lavarias, among, thank you for the trust and accompaniment. Dakala salamat po king ganakayo at pamanantabe. As you have placed your trust in the Lord for ordaining me today, I also place my trust in you, believing that you will always be the voice of Christ telling me to cast my life, my ministry over the right side, always attuned to the will of God for me and for His church. Your Excellency, thank you very much po. To my dear Apo Seto, who planted the seed of vocation in me, I cannot express among how grateful I am to you for accompanying me all throughout these years, since I was a little child. Panida pong sasabyan, lalo na po tang pag-serve da kayo na, ayayan tabayanan da kayo po. But all these years, among, kayo pong minantabe kanako. Among, dakal pong dakala salamat ke kayo. You are an epitome of humility and selfless service for me. Apo Seto, dakal pong salamat.